салом ҳамватанон. барномаи худро бисанҷ қисми 13. тести якум. дар расм кадом ҳуҷайраи хун тасвир аст? а вариант плазма, б вариант лейкосит, с вариант тромбосит, д вариант эритросит. ҷавоби дуруст д вариант, яъне ки эритроситҳо. тести дуюм. кроманионҳо чанд сол пеш пайдо шуданд? а вариант 30 000, б вариант 40 000, с вариант 50 000, д вариант 60 000. ҷавоби дуруст б вариант, яъне ки 40 000 сол. тести сеюм. атф яъне адензин трифосфат дар кадом органоиди ҳуҷайра ҳосил ва ҷамъ мешавад? а вариант ядро, б вариант митохондрия, с вариант рибосома, д вариант пеп яъне тури эндоплазмавӣ. ҷавоби дуруст б вариант, яъне ки митохондрия. тести чорум. системаи ҳаракатро нишон диҳед. а вариант устухон, б вариант хун, с вариант моеъи байни ҳуҷайравӣ, д вариант мушакҳо. ҷавоби дуруст д вариант, яъне ки мушакҳо. тести панҷум. дар одам чанд намуди мушакҳо маълум аст? а вариант 100 намуд, б вариант 300 намуд, с вариант 500 намуд, д вариант 855 намуд. ҷавоби дуруст с вариант, яъне ки 500 намуд. тести шашум. дентритҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? а вариант ҳаракат, б вариант кашишхӯрӣ, с вариант ҳиссиёт, д вариант нафаскашӣ. ҷавоби дуруст с вариант, яъне ки ҳиссиёт. тести ҳафтум. камонаки рефлекторӣ ба чӣ баохир мерасад? а вариант рецептор, б вариант мушакҳо, с вариант афферентҳо, д вариант эфферентҳо. ҷавоби дуруст б вариант, яъне ки мушакҳо. тести ҳаштум. ҳаромағз чанд ҷуфт сегмент дорад? яъне ки чанд ҷуфт қисм дорад? а вариант 11 ҷуфт, б вариант 21 ҷуфт, с вариант
31 جفت. د وریانت 41 جفت. جواب درست اس وریانت، یعنی که 31 جفت یا اینکه قسم. تست نهم. معیار کاری آدم کلانسال چند ساعت است؟ یعنی که آدم کلانسال باید چند ساعت در یک شبانه روز کار کند؟ ا وریانت 4 ساعت، ب وریانت 6 ساعت، اس وریانت 8 ساعت، د وریانت 10 ساعت. جواب درست اس وریانت، یعنی که 8 ساعت. تست دهم. غدود جنسی زنانه از خود کدام گورمون جدا می کند؟ ا وریانت تیروکسین، ب وریانت استروژن، اس وریانت انسولین، د وریانت ادرنالین. جواب درست ب وریانت، یعنی که استروژن. هموطنان عزیز، رحمت برای حرمت و احترام. لایک و پادپیساتیا رو فراموش نکنید.